prihajam iz Hrvaške, Crikvenice, to je Zdraven Reke. I imam 25 let i se zovem Filip Cerković. Ja zapravo pri dolasku u Sloveniju rabite preveriti katere dokumente potrebujete, to kaj rabite za daljšno številko, pa za EMŠO, pa seveda, če greste v Ljubljano, morate 6 meseci pred začeti sa iskanjem stanovanja. Potem se morate dogovoriti s vlasnikom da vam da papire, ker ful veliko njih ne želi dati tiste papire. Tu sam prišel preko IAEST, prvo sam bil štipendist, pa sam imao praksu preko IAEST organizacije. Potem sam se dogovorila da se zaposlim. I ja, pa potem je Darja slišala za EURES, pa smo ih uprašali za te ponude ki imaju i tako. Jasno da su ljudi u službi ful prijazni, pa ful veliko pomagaju. Pa tudi ljudi iz EURES-a su ful nam veliko pomagali zaradi kako priskrbiti do nekih dokumentova i tako. To po moje najpomembnije. Da birokracija zame veliko časa. Ja, ful veliko. Mislim, to je zaradi covida vjerojatno bilo, ampak ja, u mom slučaju bilo ful veliko časa za evo. Pa prvo sam naučil novi jezik, še ne dobro, ampak jesam. Pa potem sam ful veliko učil na delu, sam naučil programiranju, pa sam naučil nečem novim, ker mi ne delamo na faksu. I to je to. Zaenkrat mi je tu ful všeč.